Kuleban panjenengan gak dito ternyata para Rabu kena akal badah syahwat badah. Maka jepon si Abdul Wahab Sya'roni mun bada orang ibetona setong betok sangkup tak atorok nafsu. Saya ulang, sangkup tak atorok nafsu walau sesaat. Waktu enggak itu ampun tekian ban malaikat bang kata. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Nabi ini andi sepopo yu nyaman Ja'far. Dulu Sayyidina Ali. Ja'far bin Abi Thalib kak ditong sedan ini peperangan didolimi oleh orang kafir. Nalikan iko puraki langsung ibrik lembang ben Allah mangkan pa ikocak Ja'far at-Tayyar bisa ngeber. Setong betul itu Nabi Muhammad perpan morok. Lain kita ada angin, ada obat bahatole. Waalaikumsalam warahmatullah. Sahabat kita, siapa ya? Serabu. Jadi waalaikumsalam warahmatullah. Siapa ya serabu? Pas sahabat mator, pas serabu. Ja'far. Kan sehat. Iya. Ja'far roy beri lembang ben Allah sampai suruh berngeber ke swarga. Ada ternyata beli boleh dan napa jepon yuk ternyata ki lebih lebur lebih kau besar ngabas tanggung muat bang swarga. Bu oleh motor percaya bekel lagi nambian ni kan insyaallah tak kira alakon ni benian korembian tidak menuntut ni benian. Mutainya kak, bener. Mun kepi bade saya betah, apa tak kuat? Atau lega tunyan dan lain. Pacara apa deh gitu? Tai, bener. Cara nolak jawaban, lagi bener bang. Wah. Satu tuntun, mian mun lagi nala kau berbah ngocak, tikal ga magi oleh sekoni, sepenting sambian halal barokah. Duna pamarot orang, cari ngodi nembian perempuan gula bu. Pada bani seram spiritus. Celep nih musat ngeresep kerok tetrok. Iki kan? Tapi jarang kita mian bangun ton wah abu sakit loh. Wah naman poko je benyan ni kuah. Wah naman poko wah besakir. Berpai pun naman poko ada naman nongku ada apa betul ada. Ini cara yang letak apa teh kewadanan. Duh bagi kewadanan. Beni oleh besar. Masuk ke mana ke besok ke? Bener pak? Lengkong. Tak langkong dia semua orang ni dia mana tereng melebaras dia. Mister kek lagi. Cuman binin haram tindak tin. Kek lagi dia tu potong ni. Mister gula kek kesambian kek. Semua orang kek kentan kek balik nabe gula. Ye, dia akiyo. Ada kau yang cang ujau. Betul lancar rezekian sambian. Terbarokah terlanjar kiriman putran seperti poncuk tak korban dari mata berkredit